kahle i yini xi endlaka munhu a kanakana leswaku yena i direct contact ya Xikwembu? Munhu i direct contact ya Xikwembu. Munhu i xivumbiwa lexi Xikwembu xi nga xi endla ku loko ni la ku muva emisaveni ni ri tilweni ni fanele ni tirhisa munhu. Why hi ri na ku kanakana hi ndlela leyi? Why hi ri na ku kanakana ka tinyiko leti Xikwembu xi va ka xi hi nyike tona? Mhaka leyi yi famba yi va xiphiqo lexikulukumba. Calling ya xanisekisa munhu, calling ya n'wi hluphekisa munhu, calling ya endla leswaku munhu a hetelela a lahlekeriwa hi swilo hinkwaswo leswi a nga na swona hikokwalaho ka ku va ni a nga la ku twisisa ku Xikwembu xi lava yini evuton'wini bya yena. Receive that call leyi Xikwembu xi ku vitanaka ka yona. Mi kanakanisa hi yini loko Xikwembu xi vulavula na n'wina? I yini lexi kusukela Bibeleni i vangaki lava nga twa rito ra Xikwembu ri ta hi le tilweni ri vulavula na vona? Loko hlayela Bibele hinkwayo ze ya fika makumu a va fiki na le ka 5. Mara vanhu lava nga va ko eBibeleni va tele ngopfu. Munhu un'wana na un'wanyana i vitaniwe hi ndlela yakwe eka platform ya yena, hi ndlela leyi Xikwembu xi nga n'wi endlisa xiswona. I twa Xikwembu hi ndlela yakwe. Xikwembu xi vulavula na vanhu siku rin'wana na rin'wanyana, but problem vanhu a va lava ku xi twa Xikwembu. Xikwembu xi vulavula na wehe hi switwi, Xikwembu xi vulavula na wehe hi ti-sign, Xikwembu xi vulavula na wehe hi vanhu, Xikwembu xi vulavula na wehe hi swiharhi, xi vulavula na wehe Xikwembu hi nature, swilo leswi nga around you. Until you understand ku wena you are a direct contact to God, you will understand ku u fanele u sungula ku yima u xi vutisa Xikwembu ku hi Xikwembu kahle me u ni lava ku ni va kwini. Mi kanakanela yini loko vanhu va ku Xikwembu xi ri? Hi ku ya hi wehe Xikwembu a xi fanele xi vulavula njhani na munhu? A xi fanele xi chika xi ta hi le tilweni xi fika xi vulavula? Xikwembu xi tirhisa xin'wana na xin'wanyana lexi nga kona emisaveni, because each and everything that you see hi matihlo ya wena Xikwembu xi nga xi tirhisa, because xin'wana na xin'wana lexi xi vonaka a xi yo sungula xi ri kona, xi te hikokwalaho ka vutlhari bya Xikwembu. Ku na vanhu lava Xikwembu xi nga va endla xi va nyika vutlhari. Munhu a vilela a ku wa tiva ku ni karhele ku va ni famba hi milenge, ingaku ni ngo endla ni ngo kuma xa ku famba. Loko va ku imagination is the preview to life's coming attraction, a va vula swa ku mihleketo loko ri karhi u ehleketa xin'wana na xin'wana lexi nga tshama u xi ehleketa xi possible ku nga xi tisa ka manifestation xi vonakala. Lexi kotaka ku xi accessa hi mihleketo ya wena it's possible ku nga xi fikelela. Problem hina vanhu hi tsongohale ngopfu to the point liya ya ku vona nga ku a ya ha ri na value, a ya ha ri na nchumu ene hi pfumala na matimba. But let me tell you, that is the lies of the enemy. I mavunwa ya Sathana a nga endla ku vanhu va nga swi twisisi ku vona va khome position mani loko swi ta ka Xikwembu. Wena u na matimba hinkwawo ya ku cinca xiyimo. You have all it takes ku va u hanya vutomi lebyi u byi lavaka, physically and spiritually. Problem a wu kholwi. Mi kanakanela yini loko vanhu va vulavula va ku Xikwembu xi ri? Loko Xikwembu a xi nge vulavuli na wena ku fana na loko xi vulavule na mina, xi nga vulavuli na mina ku fana na loko xi vulavule na wena. Loko xi vulavule na un'wana hi ndlela ya yena, twisisa ku hi ndlela leyi a nga vitaniwa hi yona. Remember ku mina na wena loko hi twa hi tindleve leti, ku na lava twaka hi tindleve ta moya, ku na lava vonaka hi matihlo ya moya, ku na lava Xikwembu xi vulavulaka na voho hi le milorhweni, ku na lava xi vulavulaka na voho hi ti-conscience. Xikwembu a xi vulavuli na hina ku fana. Ni tele ku ta ku byela ku leswi Xikwembu xi nga ku endlisa swona u best. U nga pfuki u lava ku fana na Sithole, u nga pfuki u lava ku fana na munhu un'wanyana.
The moment u sungula ku la ka hanya vutomi bya swithole, what about your own life? What about the calling that God has given to you? What about the gifts leti Xikwembu xi nga ku nyika tona? The moment u sungula ku la ku fana na munhu un'wanyana, it means you don't trust what God has invested in you. Leswi Xikwembu xi nga swi veka ka wena hi leswi u fanelaka at the end of the day before you die. You must live u swi hanya leswi Xikwembu xi nga swi veka ka wena. It's good to have role models, but your role models must open up greater dimensions for you to understand and to see beyond and to find who you are, or to kuma which level or which area you are best at for you to start creating your real self and start controlling and interacting with yourselves to the higher dimensional spaces. Phela we unikwe authority. You have authority. Problem information le uyikumaka siku rin'wana rin'wanyana. You know, there is this saying, yingo, show me your friends, I will tell you your future. Bangani lava hi nga na vo, we are different when it comes to reasoning. Our capacity of reasoning are way too different. Leswi u swi dyaka masiku hinkwawo kumbe u swi twaka masiku hinkwawo swi endla impact evuton'wini bya wena. It's either be a positive impact or a negative impact. So it's up to you to rate your own understanding, your own reasoning capacity. Check your wisdom. Test how you think. Test how you discern. Test how far you go with your imagination, especially when you are alone. That's when you will discover your level if doing. Emkarhini ya ku tala we stand yima nkarhi wa ku leha endhawini yin'we na vanhu lava hi nga fanelangiki hi yima na vona. Hi tsutsuma na vanhu endhawini va ku a hi fanelanga hi tsutsuma na vona, but for the sake ya ku vanhu hi ku i vanghani va hina, hi kule na vona, hi spende yini swin'we, hi ve swin'we for malembe yo karhi ya fonelana endla swilo leswi hinkwaswo. That does not give you a authority ku vani uya tshama na ye. You know, nkarhi na ku tala hi ti pfalela kg na vanhu lava va kalaka va nga hi elevated. You know, loko fika ndhawini swi vona swa ku a wa ha kuli, you don't qualify to be at that place. Loko swi vona swa ku a wa ha kuli, lemi a wu ri ni vulavula sayitini ra ngopfu fanele ku ri a church goer or mzalwana u tshamini endzeni ka bandla, and bandla leri ri ku teke from the ground, ri ku teka ri ku veka to a certain level whereby u dyondzini la u nga dyondza koho u swi twisisa, and then u fika ka level ya ku, you know what, I'm not learning anything anymore. But la ri nga ku teka ko bandla ri ra ku veka la ri nga ku veka ko, then you are the best. And Xikwembu xi reveal more than what you've been eating, more than what you've been gathering. And leswi xi ku revealela ka swo la u nga ko a wa ha kuli. So you need spiritual people that are way higher than where you are, so that you can keep on going up and up and up. This is what is happening loko u ri na vanghani va ka va nga ri na ti-vision, u ri na vanghani va ka va nga ri na ti-goals, u ri na vanghani va ka vanhu va nga ri na ti-ambition evuton'wini. When you loko tshama na vona, whatever they talk about, you will be forced to digest what they say. You will be forced to work around what they say. You don't have time to crack the codes and go beyond trying to find who you are, trying to find what actually you need to do in life. You don't find time to evaluate yourself and utukuma ku uleka level yini yako, because vanhu lava nga na vo, it's either va tshamela ku vulavula hi swilo swa ku a swi le ka line ya wena, swi le ka line ya wena according to vo, because their reasoning capacity is still at the lower level. Remember, there will be time la u nga ta boheka ku vanhu u move from away from people, vanhu lava nga kula na vo, away from vanhu lava u va vitaka ku i vanghani, away from family. Then u ya sungula vutomi byin'wana la u nga ta boheka ku va ni manjeni u dyondza the hard way. Sometimes u kuma ku a wu na xaka, a wu na nchumu, but that is the place where you must be, so that God can teach you new things. Life itself can teach you new things. If it means suffering,
so be it. As long as when you come out of that fire, you'll be having testimony. Life is not a joke. Life is so huge. It only takes people that will dwell into the divinity to understand who you are. You know, when Urangamonu, you are so divine. Listen to this. As you walk, you are walking visibly. People, they see your body. People, they see your presence. But they do not know what you are carrying inside. You've got the authority to change situations by saying. And as you say, apply your faith. And your faith can activate bigger things. Listen to this. In a spiritual law, so it's the force against the force. Fear is the force. Faith creates force. If you do not fear, the devil cannot use demons to attack you. Because the moment demons comes closer to you, they sense the force of faith in Christ. Even if, if you are not fearing anything that has to do with the other kingdom, nothing's going to harm you. If you believe that you were born a billionaire, even if you have nothing now, the spirit of poverty does not have power upon you. You know why? Because you don't fear. You don't fear poverty. You don't fear failure. Instead, when you fail, you are getting a new experience, which is going to elevate you closer to your success. This is life. You are a big man. You are a big woman. You are someone who can change situations. The nations shall get the response from you. The nations shall be uplifted with your words. The countries shall speak about your name, because you are brave and you are a giant and you stand for what you want. This life requires people that will stand by boldness, with boldness, and say, I know who I will reach here. When I reach here, I want to reach there. And from there, I want to be elevated higher and higher, because I want to experience the life of glory from one glory to another. You are the controller. There's none like detriments that will ever hinder you from entering the place of your joy. For there's no weapon formed against you that shall prosper, that shall stand before you and prevail, because you are occupying a position of commanding. You command by faith. I come to you now ntela kutakuzela ko vana va we va nga xaniseki loko nga ha ri kona. Even if you die without any money left in the bank, but your reasoning capacity and the mindset that you shall inject to them must be akuvinzaka eka vona, akuvi an empire ka vona. Vashita swa our father angazanga ava na leswi na leswi, but upstairs we have learned something which is going to help us to cultivate more in life, which is going to help us to be elevated in life. We shall never worry.
So what you are teaching your children now, it will catch up with them tomorrow. If you teach them the right ways of life, it will catch up with them tomorrow. They will be respected people. They will be dignified people. You are the king in your own castle, and your children are queens and prince and princesses and prince. Your wife is a queen. You are the king in your own castle. Live like one. Sungula wa hanya kufana na hosi. Tshemba Xikwembu. Swilo swa wena hinkwaswo ta swi vona swi ambala ku lulama. Swi lulama nje. Hosi yi endli kahle. Hosi yi endli kahle. A wu lontsongo. Loko Bibele ku na wena Nazareta a wu lontsongo. Kasi swa huma leswinene eNazareta na a ku vulavuriwa hi wena. U nga ta humelela ka ndhawu yaleyo va ku a hi nga swi hleketanga ku na ye swi nga n'wi endlekela. A hi nga swi hleketanga ku na ye a nga driver fana na van'wana. A hi nga swi hleketanga ku na ye a nga wu kuma ntirho. But believe me, if you don't trust in yourself, a nga kona loyi a nga ta ku tshemba. Titshembi we n'wini ku u ta builda confidence na le ka van'wanyana. Loko ti tshemba we n'wini u endlela swa ku na munhu loyi a nga le kusuhani na wena a vona swi fanelini ku a ku teka a ku place ka ndhawu leyi nga ta va na responsibility. If you don't take responsibility upon yourself, there's no one who shall come from a distance and place you in a place of responsibility if you are not responsible yourself. Loko u nga ti tshembi we n'wini, i mani a nga ta ku tshemba? Hikuva loko u nga ti tshembi we n'wini swi ta hambi hi me swi nga ni tikela ku ni ku teka ni ku veka ndhawini leyi faneleka u rhwala responsibility because wena self a wu ti tshembi. Start living the life of trusting God about yourself. Ti tshembi. Loko heta ku ti tshemba u tshemba Xikwembu hi we n'wini. Hi marito man'wana we n'wini u ti commit ka Xikwembu. Xikwembu, I commit myself to you. Towards everything loko ku hleketeni ka me ni tshembe we Xikwembu. Your wisdom. Eku vulavuleni ka me ni tshembe we Xikwembu. Utterance. That's me for now. That's me for now. You are divine. Wena na Xikwembu